Dobrodošli u Tatu Pikado. Danas su s nama dvije hrabre sestre. Ines, Monika, I bacit ćemo kaj? Tatu Pikado. Te kakve favorite? Čudovište, žabicu O, možemo. i zmijica O, zmijeljubac. i hidrant. O, pa hidrant je hit. Ali pazi. I možemo! Poštiva. O, tešnjevka. Kod pomne inspekcije vidimo da su pogođene zihrice i trešćevka i oko. Idemo! Ponovit ćemo. Dobro, uzmite nam pak svoj noć. Da. To plenki. Veljeni. Jel to plenki? Mislim da je čak. Da. Napokon je pogođen Plenković. I zaklala me skoro strelica. I pogođen je pesek koji uživa. I nakon čaše vina može popapat i picu. I zajici su tu. I malo ćemo si pojest i popit. I friško izbodene tetovažice. Čestitam na hrabrosti. Sad ste službeno član Tatu Pikado ekipice.